Dobar dan svima, evo nas u podcastu Inkluzivni putevi ka miru koji provodimo u sklopu našeg Erasmus Plus projekta koji se inače provodi u partnerstvu sa 3 partnerske zemlje, sa Srbijom, Ciprom i Španjolskom. Ovaj podcast je sufinanciran sredstvima Europske unije i sa mnom je gost Sejo Sekson, frontman Zabranjenog pušenja. Neki ga poznaju kao Davora Sučića. Dobar dan. Dobar dan. Motivacija za ovaj podcast je zapravo jedan tvoj citat, ajmo tako reći. U jednom podcastu si izjavio da je Priovićka napravila više za pomirenje naših naroda i narodnosti nego svi političari zajedno u zadnjih 30 godina. I to je nekako meni bilo onako neki motivacijska neka žarulja koja me nataknula zapravo da te pozovem. I sad mene zanima šta ti misliš koliko zapravo kultura i umjetnost mogu biti taj nekakav kohezivni element, koliko mogu biti alat nekog postkonfliktnog dijaloga i pomirenja? Pa to je u svakom slučaju neki lijepi iskorak, s obzirom da politike nisu baš nešto rade, da povezuju ljude i da, kako bih rekao, na neki način konstruktivno djeluju na taj neki javni prostor i na društvo, tako da su ostali sportaši, umjetnici i sreća živa da mladi ljudi, kako bih rekao, nisu podlegli tim, da kažem, intoksikacijama i ispiranjima mozga i da hoće putovati, da hoće dolaziti, gledati druge programe, druge ljude i da festivali kao što je Exit ili kao što su ta gostovanja Dine Merlina ili Priovićke, šta ja znam, u stvari su ostala posljednje oaze neke zajedništva, u stvari gdje ljudi dođu, gdje se ljudi mogu vidjeti, upoznati. Baš prije nekih godina moj gitarista je radio jedan projekat regionalne top liste. To je trebala biti top lista koja bi objedinila prostor Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, koja bi dala neki presjek događanja, koja bi omogućila da ljudi upoznaju muziku drugih prostora, drugih republika, država, kako se zovu danas. I taj projekat nije prihvatila nijedna televizija, što mi je najbolji dokaz da je nekako ta izolacija i ta neka ksenofobija postala agenda, većine, kako bih rekao, političara i ljudi, koji bi na neki način trebali da povedu te stvari. Tako da radujem se uvijek tim uspjesima, bez obzira koja je muzika, bez obzira koja je branša, koja je, kako bih rekao, estetika, čim ljudi, kako bih rekao, su spremni voljeti tuđu kulturu, čim su spremni voljeti tuđe pjesme, automatski nekako mi se čini da smo korak bliže civilizaciji, da smo korak bliže nekim svjetskim trendovima, europskim trendovima, na kojima je sazdana, kako bi rekao, europska zajednica, koja je upravo na tim principima izgrađena, I treća stvar, mislim da je veliki zazor od toga upravo leži i u činjenici da su naše elite, kako bi rekao, duboko iskompromitovane i kako bi rekao, mislim da i bi donošenje nekih, kako bi rekao, europskih propisa i europskih principa njih skupo koštalo, tako da mislim da i zbog toga jako teško se upuštaju u bilo kakve integracije i u bilo kakve iskorake te vrste. Mislim, sličan primjer smo vidjeli recimo i sa filmom Toma, koji je isto ostvario ogroman uspjeh, znači to je sad jedna druga vrsta umjetnosti, filmska umjetnost, koji je bio jednako prihvaćen praktički u svim zemljama bivše Jugoslavije. Pa većina uspjeha od ničije zemlje pa do danas, mislim, su regionalni uspjesi. Ta priča je ključ uspjeha. Taka bi se ista stvar desila, se poveže i privreda. Take bi se iste stvari dešavale da se poveže sport, recimo kakav bi sport bio u regiji, da se može to načelo i ti principi sprovesti. Ali nažalost kažem, mi smo još uvijek u nekim
mentalnim rovovima, više nismo onim rovovima u kakvim smo bili 90-ih, ali dosta, kako bih rekao, ljudi danas živi u nekom strahu. Ja sam sad bio u Beogradu, najčešće pitanje je smijem li ja u Sarajevo. Teško je, kako bih rekao, poslije svih tih, kažem, medijskih udara i poslije takve jedne propagande i tog ogromnog truda koje se ulaže, da se na prošlosti, traumama i tragedijama grade politike i politički poeni. Teško je ljude uvjeriti da je Sarajevo jedan grad koji svaki drugi s puno urbane raje, da je to grad dubioza kolektiva, da je to grad Zostera, da je to grad Dan Satanovića i Jasmile Žbanić. Tužno je da morate poslije svih tih uspjeha i te neke duhovnosti koja je primijećena u nekim svjetskim okvirima, tužno da morate neko ubjeđivati i objašnjavati mu da može tamo doći 30 i nešto godina poslije svega. Da. Ti između ostalog si i povjesničar, malo možda ljudi to zna, i prilično aktivno si, jer tvoj diplomski rad je isto nastava na tu temu, pa iz tog nekakvog povjesničarskog aspekta, koliko je uopće bilo rada na tom postkonfliktnom dijalogu krajem 90-ih, nakon tih ratova 90-ih, i je li uopće kasno započeti s tim sada? Radilo se jako puno i uloženo je jako puno i to su sigurno bila ogromna sredstva i ogroman trud preko NGO-a, preko svih tih projekata međunarodne zajednice. Međutim, ne može ništa, kako bih rekao, biti toliko efikasno koliko lokalne politike, obrazovanje, mediji, školstvo. Znate, kada vi sve to imate instrumentalizirano u pravcu jedne rigidne i kako bih rekao, retrogradne politike koja više nije, kako bih rekao, ni u jednoj zemlji svijeta prisutna u nekom, kako bih rekao, kao nešto što bi trebalo biti oslonac i perspektiva, i put, budućnost, pogotovo mladim generacijama. Ne treba zanemariti ni ulogu vjerskih zajednica, koje moram da kažem da su prilično doprinijele takvom stanju, budući da su povezane s politikom i da sredstva koja dolaze od države vjerskim zajednicama nisu mala, tako da i vjerske zajednice pušu u taj rog. Školstvo je i kurikulumi su ajmo da kažemo, na nivou 19. vijeka, to su neke stvari. Mislim, ovdje se raspravlja da li zdravstveno obrazovanje je djeci potrebno ili nije potrebno. Znate, to su diskusije srednjevjekovne, to su pitanja koja su se postavljala u vrijeme inkvizicije, da li je seksualnost ili ne znam ni ja, kako se zove, anatomija, da li je to nešto s čime čovjek uopšte treba da se bavi, zašto medicina kada se može pomoliti Bogu, pa će te on izliječiti. Mislim, to su neki principi koji su se ovdje dešavali u vrijeme korone. Vi ste ovdje u vrijeme korone imali vrlo, kako bih rekao, aktivne kampanje oko toga da ljudi trebaju zajednički da se mole u doba kada virus hara planetom. I takve su stvari bile i u Brazilu kod ovoga Bolsonara. Mislim, to je najbolji dokaz koliko je društvo zaostalo i to je najbolji dokaz koliko društvo kaska. Koliko je opterećeno dezinformacijama. Ali ne treba zaboraviti da je to jedan kontrolisani haos u kome smo svi mi ostali bez fabrika i bez imovine i bez resursa i bez minerala i bez ruda i bez naftne industrije, već kako koja država u svom tom haosu neki ljudi jako dobro prolaze i jako je recimo metaforičan bio Kusturicin film Underground, znate, gdje imate ljude koji žive u podrumu i koji misle
Drugi svjetski rat još traje zato što se vani snimaju otpisani i jedini put kad izađu vani oni vide da se snimaju otpisani i duboko su uvjereni da još žive u ratnim okolnostima, dok drugi, kako bi rekao, članovi obitelji koriste njihovo neznanje. Tako da mi smo svi kao u nekom podrumu tih nekih recidiva prošlosti, tih nekih priča o Jasenovcu, Vukovaru, Srebrenici, to su danas još uvijek aktualne teme, nemojte me pogrešno shvatiti, apsolutno sam za pijetet i apsolutno sam da se ta mjesta obilježe. Svaki narod ima svoje traume i svoje žrtve i zaslužuje da se tim ljudima oda počast, ali na tome graditi politiku dnevnu, na tome graditi, kako bih rekao, političke odluke i pogotovo neku perspektivu je po meni potpuno deplasirano, ali zanimljiva je upornost. Nama je u civilnom sektoru recimo zanimljiva je upornost s kojom ti ljudi dan danas nastupaju. Da, nama je u civilnom sektoru jako, s jedne strane, komično uopće da Europska unija dan danas financira projekte suočavanja s prošlošću, suočavanja s traumama. To je nešto što, i to traumama koje sežu 70-80 godina unazad. To je nešto što uopće više, to bi trebalo biti prevaziđeno u današnjem trenutku, u današnjem danu. To je sve jedna lijepa nadgradnja i to su sve bile lijepe i korisne stvari. Međutim, vi danas imate skoro potpunu kontrolu medija, skoro potpunu kontrolu školstva. Vi danas imate jedan takav koruptivan sistem koji je nadmašio i one partijske knjižice iz komunizma. Vi danas zaista imate jedan ogroman odliv ljudi koji je nezapamćen još od osmanlijske invazije. Mislim, nije bio takav egzodus ljudi s ovog prostora. Mislim, evo samo kratka informacija. Iste vrijeme, znači, Austro-Ugarske prvog popisa stanovništva, koji se desilo u Bosni i Hercegovini, imali više stanovnika Srba i Hrvata nego što ih ima danas. Muslimana je ostalo, odnosno Bošnjaka, nešto više jer nisu imali gdje otići, ali evo, kompletna hrvatska populacija se lagano kreće prema Hrvatskoj ili prema Europskoj uniji. Danas ima 100.000 Hrvata u Bosni i Hercegovini manje nego za vrijeme Turaka. Tako da su to porazni podaci, kažem, te politike, čini mi se da su došle do svog, do nekog svog krajnjeg, stadija, ja ne znam da se dalje i gore može napraviti, ali evo, uvijek nas iznenada. Rasplet je pred nama kako će svaka od tih država, republika se s tim problemom nositi, ali on je zajednički za cijeli region, bez obzira što su neke zemlje već u Europskoj uniji, bez obzira što postoji ogromna razlika u standardu, ali depopulacija je opšte mjesto od Makedonije do Hrvatske, do Slovenije čak. Ja, pa do Slovenije malo manje, Slovenija je zemlja koja je, kako bih rekao, daleko iznad standarda i normi koje vladaju na ostatku Balkana. Slovenija je bila spremna za Europsku uniju još u socijalizmu, imala fabrike koje su bile na svjetskim tržištima kurentne i od Elana, Kertinga, Gorenja. To je jedan prostor u kome je i pravna zaštita ljudi bila daleko na većem nivou i u krajnjoj liniji, evo, zadnjih 35 godina pogledajte koliko je afera, korupcije ili veliki pljački bilo u Sloveniji. Ja se stvarno ne sjećam da su u Sloveniji postojali takvi skandali ranga Ive Sanadera ili šta znam, Beroša i takve stvari. Mislim, ima naravno i tamo ljudi nisu sveci ni u jednoj sredini, ali daleko je Slovenija ispred i bila i ostala u odnosu na nas. Jako mi je drago da si spomenuo školstvo nekoliko puta. Mi smo proveli jedno istraživanje u sklopu ovog projekta, istraživanje nad mladima, koji su sami mladi proveli, o percepciji nasilja, marginaliziranim skupinama i nekakvim prijedlozima rješenja. I sad to istraživanje, pogotovo što se tiče nasilja, je pokazalo da je svaka druga mlada osoba u Hrvatskoj
u nekom trenu bila žrtva nekog oblika nasilja. To je ono vrlo poražavajući podatak. S druge strane je pokazalo da se to nasilje uglavnom događa u školi i online. I sad, tko je zakazao tu u tom sustavu, u toj nekoj vertikali? Pa, znate šta, to što se dešava mladim ljudima je posljedica. To je posljedica svega ovoga o čemu smo govorili. To je posljedica jedne potpuno krive paradigme, jedne potpune anahronosti u mnogim segmentima nekog društvenog života. Vi danas imate recimo potrebu da ove male smiješne balkanske državice prave vojne parade, i kupuju avione za 2,5, 3, 4 milijarde eura, mislim, da demonstriraju nekakvu silu, a svi znamo da su na dugme sa Washingtonom i Briselom i da bukvalno izvršavaju naređenja, jer jednostavno nemaju ni sredstava, ni utjecaja, ni moći, niti više imaju vlasništvo nad nacionalnim resursima, tako da je ta politika u stvari jedna politika patuljaka, pajaca, ne znam kako bi je uopšte nazvao, a sve pod, kako bi rekao, maskom neke velike značaja i sile, mislim, to su danas male feudalne državice kojima se svijet igra onako kako mu padne na pamet. Kao posljedica toga imamo i zapuštenu situaciju i u školstvu, i u mediju, i u pravosuđu, i u svemu tome kada vi sve to saberete, plus minorna ulaganja za mlade. Danas će se puno rađe kupiti avioni nego uložiti u omladinske domove, u šta ja znam, jer ono zašto je bilo manje kriminala i nasilja među mladima u ono doba je razlog samo jedan. Ogromna ulaganja su bila u mlade, u njihovu štampu, u njihove aktivnosti, u njihove domove, u njihove projekte i to je donosilo, kako bi rekao, jednu zdraviju atmosferu društvu. Vi danas mladom čovjeku, ako ne date sport, ako mu ne date muziku, ako mu ne date neki sadržaj, zabavu, vi ćete ga imati na ulici, a kada je na ulici samo je pitanje sreće ili nesreće gdje će ga put odvesti. Vani na zapadu je već puno, kako bih rekao, značajno su veća ulaganja u centre za mlade, i opet u rad za mlade. Ima i tamo, i pogotovo migrantskih i svih tih drugih situacija, gdje mladi ljudi odu na tu stramputicu, ali daleko se više o tome misli nego ovdje i u smislu psihološke pomoći i u smislu svih tih drugih suporta mladim ljudima koji su im potrebni. Ja sam moju 18. godinu dočekao sa 5-6 godina u sportu, sa 5-6 godina u muzici. Ja nisam na ulici proveo ni šta ja znam, jedan dan, bukvalno, da nije neko mi rekao, ajde treniraj ovo, ajmo svirati ovdje, ajde ima u domu bubnjavi pa ćemo napraviti neki bend. To su stvari jednostavno koje se moraju infrastrukturno riješiti, to se ne može rješavati jednim potezom i jednim projektom ili ne znam ja, jednim obećanjem. Hrvatska je 6 godina bila bez nacionalnog programa za mlade, znači 6 godina smo bili uopće bez državne politike za mlade. Lokalne politike za mlade postoje sporadično u recimo lokalnim zajednicama, općinama, gradovima gdje postoje neke jake udruge, jako civilno društvo koje onda pritišće taj grad da donese neku lokalnu politiku. Čak i kad se donesu, ne postoje sredstva za njih. I da se uložila tolika energija kolika se uložila recimo u Thompsonov koncept, i u vojne parade. Gdje smo i vojne parade, vjerovatno bismo imali i opipljivije rezultate, ali kažem, sve što smo uspjeli je da 500.000 mladih ljudi viče za dom spremni. To je rezultat naših duhovnih napora i crkve, i politike, i školstva, i medija, i pravosuđa. Mi smo uspjeli sa svih tih 5 instanci da dobijemo jedno veliko postignuće, a da to je da po 500.000 mladih ljudi viče Sieg Heil ili za dom spremni, što je jedno te isto. Da, ovo isto istraživanje. Pogotovo što, kažem, background te priče o ustaštvu i ta izdaja i prodaja Hrvatske je nezapamćena u našoj nacionalnoj povijesti. Mislim, o tome ti mladi ljudi vjerovatno nemaju puno informacija. Ne, jako malo uče. Što više učenicima ovih
trogodišnjih srednjih škola je čak ukinut jedan jedini predmet gdje su se mogli koliko toliko obrazovati o demokraciji, demokratskim vrijednostima, znači politika i gospodarstvo je u tim smjerovima ukinuta. I kažem, uz dužno poštovanje, svi vaši projekti, sav vaš trud, to je jako, kako bih rekao, jedna pozitivna i lijepa stvar, međutim ne može se nositi sporadično sa tim silnicama društva, strateškim, jel, kao što su školstvo, pravosuđe, to su stvari koje kada odu, kako se zove, u najniže kriterije i kako bih rekao, da najniže grane kad spadnu, vrlo je teško funkcionisati. Bosna ima problem sa investicijama, upravo zbog istog razloga. U Bosni skoro da legalnih para u investiranju uopšte nema. A ko bi investirao uz takvu nestabilnu političku, pravnu, ekonomsku i svaku drugu situaciju, i to povlači, i opet kažem, to je jedan zakon spojenih posuda, to je jedan, u medicini kažu, cirkulum viciozum, jedna greška i jedna malformacija izaziva drugu, i to su neke stvari koje će se morati radikalno riješiti. Ja se nadam da će ljudi početi reagovati, da će ljudi početi shvatati ozbiljnost svoje situacije, mada, kažem, većina ljudi opet, nažalost, reaguje tako što se pasivizira politički, što na izbore ne izlazi uopšte i pronalazi rješenje u odlasku u neku sredinu u kojoj će moći da nađe posao i da nađe egzistenciju, ali taj put će zaista dovesti ali onda se društvo urušava. Do potpunog urušavanja društva, i ljudi se jako čude velikom broju migranata, jako se čude velikom broju stranih radnika, međutim vi jednostavno imate zatim potrebu, vi više nemate domaće stanovništvo koje može da obavi poslove koji su potrebni da bi funkcionisala privreda, ugostiteljstvo. To nije stvar nečijeg hira, to nije stvar nečije, ne znam, nija destrukcije politike ili teorije zavjera, to su jednostavno pragmatične i životne situacije koje vi morate nekako riješiti. Evo, ja sam sad bio na Pelješcu da poberem naranđe, mislim 10.10. vi nemate više skoro nijedan otvoren ugostiteljski objekat, jer su se studenti vratili na fakultete, oni su bili radna snaga tokom ljeta, ali kad su se oni vratili, radnje se zatvaraju i vi nemate do 5. 6. mjeseca iduće godine nikakvih prihoda, PDV-a, zaposlenika, niti plaćenih doprinosa, jer to jednostavno ne radi. Ovo istraživanje koje sam spomenula i još jedan od rezultata koji bih htjela komentirati je, ali nastavlja se na ovaj razgovor, zapravo ono što je nas najviše zabrinulo je da mladi koji jesu, znači, ciljna skupina bili, najmanje povjerenja imaju upravo u obrazovne ustanove i u pravosuđe. Znači oni koji bi ih najviše trebali štititi, njima najmanje vjeruju. I to je jedan, po meni, začarani krug iz kojeg nitko ne izlazi, ali nitko ni ne benefitira od toga. I kad smo zvali škole na predstavljanje rezultata tog istraživanja, oni su rekli, ali nas se to ne tiče. Kao, vi ste radili neko istraživanje, ali to nisu obuhvaćeni naši učeni. Da, rekli su da za njih to nije relevantno. Na što smo i mi onda rekli, ali upravo je to istraživanje pokazalo da vama najmanje vjeruju. Znači, netko ko kod vas provodi 8-9 sati na dan, vama najmanje vjeruje da ga možete zaštititi. Vidite, Hegel je rekao kada je se upustio u jednom trenutku u astronomiju, to ljudi ne znaju, ali on je jedno vrijeme bio jako involviran u rezultate astronomskih mjerenja i onda je napravio svoju procjenu planeta, međutim pobili su ga astronomi i ispostavilo se da planeta baš nema koliko je on rekao i onda su mu rekli, ali činjenice govore drugačije, gospodine Hegel, a on je rekao tim gore po činjenice. I to je otprilike reakcija današnjih političara, ali inače, evo, baš mi sad radimo jednu pjesmu, radimo jedan spot, koja se zove Pravda za Vedrana, to je čuvena situacija, jer kad je mladić, dječak poginuo u tim navijačkim sukobima dole u Hercegovini,
za koji veliki dio odgovornosti snose navijački vođe koji su povele tu grupu dole i na kraju je sve imalo tragičan epilog, došlo je do oružanog sukoba, maltene malog rata, navijačkog, zanimljivo je da cijeli grad imate impregniran tim grafitima pravda zavedena, imate istu pravdu i ovdje za ovog dečka što je, imate u Beogradu pravdu, mislim, svi su zidovi impregnirani tim nekim pravdama, a ko traži pravdu? Upravo ti vođe. Koji su odgovorni u najmanju ruku, ako ne i većinski odgovorni, jer kad se sukob pokrene, znate kad kaže, kada se razviju zastave, odnosno kada počne rat, sva pamet je u trubi. Tako da je jako bitno biti odgovoran, jako je bitno biti, kako bih rekao, biti čovjek, jel? To se potpuno to se izgubilo i zaboravilo, ne samo kod navijača, nego i kod političara i kod vi nemate. Evo vam sad situacija sa Jablanicom, jel, slična Nasrečnici, to je slična priča o Vedranu, jel? Gdje odgovornosti nema. Ko je kriv, šta se desilo, a upravo to viču ljudi koji su zapravo svojim činjenjem i nečinjenjem i neodgovornošću i voluntarizmom doveli do takve situacije. Oni najviše istražuju tamo nekakve inženjere, mislim, dobio sam podatak da je recimo kad se ta željeznica radila na kojoj je Nasrečnica, kada su sredstva došla i kad su potpisani ugovori, od tog trenutka je nastalo od znači 200 kooperantskih firmi koje su radile tu željeznicu i Nasrečnicu i infrastrukturu i električne instalacije, sve. Od 200 firmi koje su radile taj projekat, raznih kooperanata, tu je bilo od keramike do visokonaponskih vodova, od tih 200 firmi 100 je nastalo poslije potpisivanja ugovora. Znači, potpisan je ugovor, a ja i vi ostavimo firmicu, imamo 2 zaposlena, to smo ja i vi, ali ćemo mi naći ko će to, ali mi potpisujemo ugovor. I sad onaj koji je potpisao taj ugovor i dao vama i meni da pravimo Nasrečnicu ili Jablanicu, ko je to dopustio, taj posao proruku. Kako bih rekao, on danas istražuje. I on danas, kako bih rekao, traži odgovorne. Kad ja te tuži, kad ja te sudi. On traži odgovorne i nađu onda neku buraniju, to će se vjerojatno opet završiti na nečim leđima nekog Pedra koji je, mislim, tu daleko najmanju odgovornost imao. Dodat ćemo se kasnije trenutnu situaciju u Srbiji, jer kao što sam rekla, Srbija je zemlja partner u ovom projektu, ali bi sad htjela se vratiti kad smo pričali o tome biti čovjek. Prošli tjedan smo u sklopu ovog projekta imali mobilnost mladih, bili su nam mladi iz sve ove 4 zemlje i na jednoj smo radionici obrađivali teme mira, nenasilja, empatije i solidarnosti. I oni sami, iako vrlo, vrlo mladi, znači pričamo o mladima 18, 20, 21 godina, su zaključili da jedna od te 4 vrijednosti ne može postojati bez ostale 3. Da su toliko međusobno isprepletene da naprosto ne mogu postojati u nekakvom vakuumu, nego moraju biti sve 4. Međutim, sve te 4 vrijednosti su se izgubile, počevši od solidarnosti, koja se nekad učila. Znači, to je bila vrijednost koja se baš to institucionalizirano prenosila i ona se danas izgubila, izuzev onako opet sporadičnih humanitarnih akcija gdje ta solidarnost ponovo izađe na vidjelo. Kažem, ja vam skidam kapu svima i niste vi jedini, ja svaki dan imam kontakte i komunikaciju s ljudima koji se bore ko lavovi da kako bi rekao, tu neku duhovnost i te neke ljudske i civilizacijske principe uvedu u naše društvo. Međutim, ovdje ima, ne želim da budem defetista i ne želim, ja se preko pjesama borim i preko koncerata i pokušavam prenijeti neku poruku
koja je bitno drugačija od one koju dobivaju čak i u školi i koju dobivaju od medija, ali treba biti svjestan činjenice da su ovo, što je rekao Slavoj Žižek, možda i najbolju definiciju tog stanja, ovo su zarobljena društva. Vi imate zarobljena društva, znate. Vi možete da upražnjavate sve te aktivnosti, projekte, međutim mi smo zarobljeno društvo. Mi smo zarobljeno društvo jer živimo samo privid demokratije, ali kako govoriti o demokratiji kada vam je 90% medija u vlasništvu tajkuna, korumpiranih političara, obavještajnih službi? Kako da govorimo o slobodi kada ćete vi biti na 80 televizija, a ja na 2? Kako ja vas da pobjedim? Pa taman da sam Albert Einstein, razumijete? Novac je jako, jako bitna stavka u cijeloj toj priči. Veliki se novac daje za NGO-e, za projekte, ali još veći novac se daje da se kupe mediji, da se kupe političari, da se kupe povjesničari, da se kupe novinari, da se kupe sudije, da se kupe tužioci. Znate, i čini mi se što u muzici kažu, koliko para, toliko muzike, znate. Vi jednostavno imate očigledno jednu ogromnu diskrepanciju tih sivih para, tih kofera i koferčića koji dolaze preko namještenih tendera, preko medicinske opreme, preko... Da, naš utjecaj ovdje je vrlo ograničen. I taj novac je toliki da mu jednostavno nijedna energija i nijedan koncept društva ne može parirati više, uključujući i muziku. Muzika je nekada imala neki utjecaj na mlade, ali danas se i muzika može, kako bih rekao, instrumentalizirati i mladi ljudi se mogu i dobivate na hipodromu jedan slet, u stvari, jedan slet ksenofobije, te neke, kako bih rekao, rigidne, zaostale, primitivne politike iz 40. godina onog vijeka. Vi imate jedan revival nekih, kako bih rekao, vrijednosti. Ima vrlo regresivnih tendencija. Znate, tako da to su očigledno uložene ogromne energije i ogromna sredstva. Vi to danas imate, mislim, tu se pojavljuje predsjednik vlade, tu se pojavljuje predsjednik sabora, tu se pojavljuju crkveni dostojanstvenici koji toj pojavi daju legitimitet. I šta mladi ljudi da shvate drugačije nego kao poruku da vikati za dom spremni iz čistog. Pazite, ja sam bio u situacijama, moj deda je bio partizan, bio sam u situacijama da budem kod ljudi koji su od tih partizana i od tog komunizma imali, kako bih rekao, traume i zatvaranja ljudi i likvidiranja ljudi. Bilo je i takvih porodica po cijelom Balkanu, koliko hoćete, kojima ta naša narodnooslobodilačka borba u povijesnom smislu porodične povijesti nije donijela radost i sreću. Neko je ostao bez dede, neko je ostao bez oca, neko je ostao bez imovine, neko je ostao bez kuće u sred Zagreba. Nisu te priče u svim porodicama bile unisone, daleko od toga. Ali kad dođete u takvu kuću, onda ne pričate da mi deda partizan. Ako u našoj zajednici postoji još uvijek Jevreja i Srba, ne više puno, ali neka elementarna pristojnost te tjera da ne vičeš za dom spremni. Barem ne javno. Neka to bude kućna tradicija, kao što je Božić, kao što je Bajram, kao što je... Upražnjavajmo kući, gledajmo slike svog dede i ustaše koliko god hoćemo i vjerujmo da je on narodni heroj. Ali to ne možete donijeti kao legitimaciju nacije, kao legitimaciju jedne države. Druga stvar, to vuče političke konotacije. Naravno. I vi znate koliko je jevrejski lobij jak i bitan i prisutan u svim segmentima društva. To su stvari koje mogu dovesti do i financijskih i svih drugih reperkusija potpuno nepotrebno. Ovo je pobjednička zemlja, ovo je zemlja koja je dala 70.000 poginulih partizana, antifašista. Ovo zemlja nije bila na krivoj strani povijesti. Zašto se upiremo?
ako već ne vičemo smrt fašizmu, onda ne treba da vičemo i za dom spremni. Ako su već to dva totalitarna represivna režima, hajmo da šutimo o njihovim insignijama i o njihovim pozdravima. To je za ozdravljenje društva, a i pogotovo za međunarodni ugled ove zemlje. Pa pogledajte intervjue predsjednika Tuđmana iz tog vremena, kad se Hrvatska bori da je priznaju, kada se vuku za rukav svjetski diplomate da se Hrvatska prizna. Hrvatska je okupirana u skoro 30% svog teritorija. Pogledajte čega se Franjo Tuđman najviše boji. I ograđuje se. Najviše se boji crnokošuljaša, najviše se boji da se ova borba dovede u kontekst one borbe. Jer to je upravo što svi agresori na Hrvatsku u tom trenutku sanjaju. Da se identificiramo sa NDH, da onda njihova jer onda borba, njima daje potpalu. Potpuno istu priču imate sa Ukrajinom. Potpuno istu priču. Koju priču pokušava da Rusija implementira na Ukrajinu? Potpuno istu priču. Kolaboracionista, fašista iz drugog svjetskog rata. Znači, ne bori se Rusija protiv međunarodno priznate nezavisne države koja ima svoj teritorij, članica Ujedinjenih nacija, koja je uz to sad svoj nuklearni potencijal dobrovoljno predala i ostala de facto na milost i nemilost toj sili. I kada krene agresija na tu, kako se zove, zemlju, retorika i propaganda počinje da govori da je Zelenski fašista, na kraju se ispostavilo da su mu familija Jevreji, mislim, da to nema veze nikakve s mozgom. No. Ali još da vam kažem, međunarodnoj javnosti je jako bitno, onome koji je agresor, njemu je jako bitno da predstavi ovoga, napadnutog, kao žrtvu vrijednu svoje nesreće. No. Ili morate, kako bi rekao, dehumanizirati te ljude. To nisu ljudi, to su prva točka propagande. To nisu ljudi, to su ustaševi. Evo sad sam bio u Srbiji 10 dana, mislim na ovim radikalno desničarskim televizijama se ne koristi termin Hrvati. I ni danas Vojislav Šešelj, to je prva točka propagande, ti ljudi danas za hrvatski narod, za Hrvate koriste termin ustaš. I zapravo mi svojim ponašanjem... Vraćamo se na priču prijevički, zato je i kod nas, nažalost, ima takvih slučajeva. I onda mi svojim ponašanjem zapravo im dajemo legitimaciju. I zato mladi ljudi koji su izmakli zbog tog Čekića, koji poslije svega toga, tih sletova fašističkih, odu na Prijovičku, su zapravo nada. To je nada i neki optimizam koji mene još jedino drži, da bar će ti mladi ljudi izbjeći, kako bih rekao, ta razmišljanja i takav pogled na svijet. Sad idemo onda na ovaj drugi koncept. Nele u svojoj pjesmi, tamo snimljenoj na Ja nisam odavle, od istorijskog Avnoja. I on sad ironično pjeva, sad se vidi, sad se vraća, s kim ste htjeli da budete braća. Sad taj koncept bratstva koji je bio propagiran, znači bio je nekakav imperativ u komunizmu, je li on uopće moguć? Ne samo bratstva tog međunacionalnog, nego i unutar nacionalnog, znači to je to stara francuska vrijednost fraternite. Odgovor je jednostavan i to nije neka ekskluziva Balkana, to nije nikakva egzotika. To je politička odluka, gospođo. To je politička odluka. To je politička odluka. Prihvaća i da se... Vi imate jedan švedski sto istorije. Imate jedan švedski sto istorije. Na tom švedskom stolu istorije stavite Hrvate, Srbe, Bošnjake, Albance, bilo koga. Povucite vremensku liniju 500 godina unazad. Na to ćete vremenskoj crti. Kombinacija u kojoj je jedan narod bio dželat drugom i nanio mu teške traume i zločine. Naćete, pa sad mogu napamet da kažem, ali to mislim da bi neki statističar, kad bi to poslagao, pa ja mislim 99% bi rezultat bio da bi bio isti broj nasilja i isti broj bivanja žrtvom.
Jer istorija tako funkcioniše. Vi u istoriji uvijek možete povući primjer. Ako ga nema 100 godina, povučemo ga do Kosovske bitke. Da. Bošnjaci i Srbi nemaju nikakav problem. Ni u Turskoj, ni u Jugoslaviji, ni nikada. Pa se poteže Kosovska bitka. Sada je ovo nad Bošnjacima u Srebrenici, to je osveta za kosovski boj. Što je apsurdno. Za nestanak srpske države, što isto nije tačno. Srpska država je nestala 100 godina poslije, ako ne više. Ali mladi danas ne znaju povijest. Ali, vi pogledajte kada kosovski boj uopšte kreće da bude element kampanji. Vi pogledajte koliko periodike naučne i bilo kakve druge spominje kosovski boj do balkanskih ratova. Nijedan. No. Pročitajte i načrtanja i sve živo što se pisalo i cviča, evo, niko ne spominje kosovski boj nije ni bio baš tako. Ono što se Kako zapravo... bi rekao, apokaliptičan. Bio je jedan od 100 bojeva s Turcima, veći ili manji. Ali zašto? Uzet je kao mobilizacijski moment za balkanske ratove. No. Kada je trebalo zauzeti teritorije Albanaca, Bošnjaka, u Sandžaku. Znači, ako želite, sa tog švedskog stola možete uzeti dobre primjere i loše primjere. Postoje milioni slučajeva u povijesti gdje su ti narodi pomagali jedni drugom. Na kosovskom boju lijevo krilo drži bosanska vojska pod vodstvom Vlatka Vukovića, feudalca iz Bosne i Hercegovine. Možete reći, evo, Bosna je pomagala Srbiji. A možete reći i Handžar divizija. Sve to stoji na švedskom stolu. Šta je bratstvo jedinstvo? Bratstvo jedinstvo je uzimanje sa švedskog stola Bore i Ramiza, Valtera, ovog, onog, svakog Hrvata koji je pomogao Srbinu i svakog Srbina koji je pomogao Hrvatu. I to su postali primjeri na kojim se ja učim. I zato sam ja naučio da su Srbi divni ljudi, da su Hrvati divni ljudi, da su Bošnjaci divni ljudi, da su Mešu Selmovića. Ali bratstvo je koncept koji poteže još od Francuske revolucije, to je vrijednost, univerzalna vrijednost. Ali je stvar vaše političke odluke. Ako vi želite da mi sarađujemo, ako vi želite da naši radnici dolaze jedni drugima, a ne Malezijci, ako vi želite da gradite infrastrukturu, ako vi želite to, vaša priča, kao što su željela Francuska i Njemačka, pa se sve promijenilo mislite da su knjige istorije Francuske i Njemačke 30. godina i 50. godina iste? Nisu. Ali 50. godina njemačkom i francuskom narodu treba saradnja, treba im bratstvo jedinstvo i to grade knjige, to grade političke odluke. Političari sami ne daju periodiku u kojoj će izlaziti pokolji sa Some i ovog onog i ko izmislio bojne otrove, ko izmislio minska polja, ko izmislio tank, to su sve oni izmislili jedni drugima, da dođu u glave. Skoro kompletna tehnologija današnja koja postoji je nastala u francusko-njemačkim ratovima. A da ne govorimo o broju žrtava jer su ljudi nespremni i bez maski dočekali prve te udare. To su bili strašni zločini. To su danas zabranjena sredstva većinom. To je sve bilo primjenjivano, ta dva naroda, jedni na drugima i to 100 godina. Ali su na razini cijelog društva odlučili to nadići i graditi nešto zajedničko. Kad su odlučili to nadići, tako su Jugoslavi odlučili nadići. I tako su u Sovjetskom savezu odlučili nadići. Pa nisu oni sa ovim, kako se zove, Čečenima ratovali 90-ih. Oni s Čečenima imaju tradiciju... Od uvijek, ono. Ali isto tako, u Drugom svjetskom ratu su i ti Čečeni učestvovali da se bore protiv Hitlera i onda se ti primjeri, ti heroji, kako bi rekao, glorificiraju, stavljaju udžbenike, po njima se zovu škole, sportske dvorane. Ulica. Vjerovatno nije na Kosovu bilo puno primjera Bore i Ramiza. Ali je uzet taj primjer, a ne neka jama gdje su ovi bacili ove ili 10 godina ili 100 godina poslije ovi bacili ove. Vi u istoriji ako ćete zagrebat, nemite ono, samo šta ćete sa švedskog stola uzeti. I ja zato danas šta radim
Ja ljudima prenosim poruku bijelog dugmeta, prenosim poruku ničije zemlje, prenosim poruku šta sve smo zajedno radili. Ja im govorim o Mostaru koji je gradio helikoptere, avione. Ja im o tome govorim. Kad govorim s mladim ljudima koji fakat ne dobivaju informacije tamo gdje trebaju, pa ja i svoju djecu informišem kući. Jer oni ne znaju za bitku na Neretvi, da ja nisam odveo u muzej i ne bi znao da to uopšte se desilo. Ne kažem da je sada istorija svakome napeta i da svako treba da je prati. Međutim, primjer takve herojske, takvog herojstva, zajedništva, ja ne želim propustiti da kažem. Ja ne želim propustiti da kažem primjer herojskog zajedništva Sutjeske, mada ga ovi danas ne žele, oni to ne obilježavaju, oni tamo ne dolaze, oni ruše ta groblja, koja su često umjetnička djela, kao što je Bogdanović u Mostaru. Razumijete? Ja shvatam njihovu agendu, ali ja isto, kako se zove, smatram da djeca treba da shvate snagu zajedništva, da djeca treba da shvate da smo jedino tako u tom povijesnom trenutku mogli da se odbranimo fizički. I od puno jače sile. Fizički. U Partizane su bježali ljudi, većinom koji su imali, kako bih rekao, glavu u torbi. Oni ljudi koji je čekalo streljanje, koji je čekala jama, koji je čekao logor. Oni su se odbranili svi zajedno. Inače ne bi uspjeli. Da su išli pojedinačno kako danas nastupamo. Pa ne samo to, oni su pojedinačno postali kolaboracionisti. Jer njima su obećali nacionalne širenja države, pa NDH je bila do Zemuna. I cijela Bosna i Hercegovina, ali zato je Italija uzela Dalmaciju, ali zato su ovi uzeli, oni su se tu, napravili su novu podjelu kolača, sve u zamjenu nacista. Sad ćemo malo se odmaknuti od 45, ajde idemo negdje u 80, ali 85. Pričali smo zapravo o tome da ti primjeri mogu ozdraviti ovo društvo. Apsolutno. Ti primjeri mogu ozdraviti. Ako insistirate na mržnji, ako insistirate na nasilju, ako insistirate na tim periodima povijesti, ako insistirate na tim junacima, ako je za vas Ante Pavelić junak kojeg vi citirate sa Dom spremni, ako je on otjelovljenje nekih odnosa, vi možete samo računati da će ovdje vrlo malo ljudi dolaziti. I da možemo samo... I da će ovo kao turistička zemlja biti vrlo upitno, koliko je bilo upitna i Španija. Ko je išao u Španiju za vrijeme Franka? Ko je išao u Španiju za vrijeme fašizma? Španskog. Da. Ne, možemo samo ići unazad. Tako da kažem, to je jedan imidž. Gdje smo mi imidž zajedništva, turistička zemlja, umjetnosti, onog što smo vazda bili, od Dubrovačke republike pa dalje, pojam kulture, civilizacije, diplomatije, trgovine. Da. Jevreji su živjeli u Dubrovniku, hiljade njih, imali su cijelu svoju kvartu u Dubrovniku, zvao se Judeka. To su Jevreji Španije koji su protjerani. Dubrovčani su ih prevezli. Kao izbjeglice. Dubrovčani su ih prevozili vam. To je hrvatska tradicija. A ne ovo što je nastalo od 150 Pavelićevih sljedbenika. Jer to treba biti naša legitimacija i ponos. Koji su doveli Njemci, Italijani, koji nisu ništa predstavljali. I to kad su s Mačeka danima molili, bukvalno su klečali pred čovjekom da on preuzme Hrvatsku. I kad on to je odbio da uradi, iz njega su smjestili u Jasenovac, a doveli su ovoga koji u Karlovcu čekao 5-6 dana da se razriješi ta situacija. Ali o tome se ne uči. Apsolutno. Spomenuo si u jednom trenu kako se nekad s mladima radilo, kako se ulagalo u taj omladinski rad. Koliko para, toliko muzike. I sad, u to tvoje vrijeme, tvoje mladosti, to su negdje rane 80. srednje 80. Šta je omladinski rad tad značio? Koliko je on zapravo bio aktivan? Šta je on predstavljao? Kaže se omladinski rad, ali on je bio toliko kvalitetan, on je bio toliko sofisticiran, on je bio toliko, kako bih rekao, temeljit, da su ti mladi ljudi postali nosioci demokratije. To su postali nosioci demokratije, to su postali nosioci liberalnih i demokratskih promišljanja društva. Mladina, polet, naši dani,
studentski list i sa te kulturne scene domova kulture, Azra, Haustor, Disciplina kičme, to su, kako bih rekao, eksponati za muzeje moderne umjetnosti. Filmovi, sport, ta omladinska, zvali su je subkultura, ali to je bila kultura. To je bila kultura. Je bila nosilac novih promjena i nosilac novih relacija i prava, kako bih rekao, pravo okruženje i pravi ambijent za propitivanje i prošlosti i komunističkog rada i njihovih mogućnosti u ekonomskom i svim drugim. I oni su počeli propitivati civilno služenje vojnog roka. Oni su prvi put spomenuli LGBT priču još u 80. godinama, doduše Slovenci, ne baš mi dole u Bosni, ali u svakom slučaju to su bili pomaci ogromni i ozbiljni za socijalistički lager. To niko nije mogao da sanja. Šta smo mi preko te omladine nove vrijednosti i novih pogleda i novih spoznaja i novih u krajnjoj liniji težnji dobili. Međutim, i tad je recimo svako selo, ne baš selo, ali svaki mali grad. Međutim, to je sve od isparanojsanih, isluženih komunističkih lidera kroz godine sabotirano, opstruirano, zatvarano i taj pokret su sami njegovi rodonačelnici, jer taj novac za omladinu i to sve što je implementirano u omladinu i uloženo u omladinu je ipak dala komunistička partija. I ona im je u nekom trenu isklizla iz ruku, isklizla mi iz ruke i umjesto su sretni što se to desilo, što se pojavila generacija spremna za Europu, spremna za budućnost, oni su se počeli sa tim obračunavati, o čemu govori taj rad zapravo crkvomaršala. Jer to je jedna, kako bih rekao, to je jedna matrica po kojoj se dešavalo i Lajbahu, i Poletu, i Slovencima, i mnogim ljudima. Su se dešavale razne... Što je bio rizik za sistem? Pa zastrašivanje, onemogućavanje, mi recimo godinu dana nismo mogli naći šupu da sviramo kamoli dvoranu, mislim, to su sve stvari koje te upozoravaju da kaj malo smanjiš doživljaj, jel, i mnogi su ga smanjili, ali možemo reći, to je bio totalitaristički sistem kojem je ovo predstavljalo rizik za sistem. Danas živimo u demokratskom društvu gdje je to i dalje rizik za sistem. Ja vam tvrdim da su bilo šta od tih ideja prihvatili, da su bilo šta od tih ideja počeli realizovati, da su bilo šta od tih stvari koji su zapravo izvana preko nas dolazili da se implementiraju na ovo društvo, nažalost neuspješno, da se desio refresh društva u političkom smislu, političke elite, da se desio refresh, da se neko sjetio neke od tih ljudi postavi na neko bitno mjesto, da od tih ljudi pokušaju proizvesti neku svoju budućnost, jer tu je bilo itekako pametni, obrazovani, to su ljudi bili 3 puta obrazovaniji nego što su bili ovi iz 45. koji su bili na brzinu odškolovani, neki su imali neke diplome, ali stvari pravi kadar dolazi tek 60. godina, a 70. tu dolaze, kako bi rekao, svjetske zvijezde, tu dolaze, mislim, jedan Rundek je svjetski umjetnik, jedan Rundek ne vrijedi ništa manje od jednog Lou Reeda ili jednog Joe Stramera, to je nešto kada je taj prostor, duhovno sustigao vrhove civilizacije i u sportskom i u kulturnom i te nagrade koje su dobili i Kusturica i Kenović i svi živi i ko to tamo peva i sport preko Cibone, jugoplastike, metaloplastike, crvene zvezde, reprezentacije ove, one, znate, to je sila. To je sila. Nije sila 5 aviona usranih koji si kupio za neke milijarde i koji sad špartaju u nebo iznad Zagreba, Beograda. Nije to ugled i sila. Apsolutno. Znate i sami. Ono što je nama tužno je što možemo reći da su neke
društvene odluke tadašnjeg sistema bile loše, ali ono što je meni tužno kao osobi rođenoj 88. koja je na neki način neobilježena uopće postojanjem Jugoslavije je da i one stvari koje su bile dobre kao taj sustavni omladinski rad su 90-ih ugašene namjerno. Jer kad stvoriš ljude koji misle, to obično za vladajuće nije dobro i nije korisno. Oni su u izbornu trku. Kada je došao višestranački sistem, oni su u tu trku ušli sa totalno isluženim Kadrovima, vrijednostima. Bez ideje kako da se ta situacija riješi, bez ideje s kojim kadrovima i s kojim politikama i s kojim strategijama to da se riješi. Oni su svi na kraju završili u nacionalnim taborima. Ali sa istim sustavom vrijednosti, istim... Pa jedino tako, poslušnost jedino tu su, upravo to, jedino tu su i mogli završiti sa takvim mindsetom. Oni nisu mogli završiti u građanskom, liberalnom, nikako. Tako da vi kad pogledate, Milošević je završio u nacionalnoj agendi kosovske, kako bi rekao, kako bi rekao, perjanica tog kosovskog mita i otpora, gdje su nekada bili disidenti, tu su nekada bili Dobrica Ćosić, Matija Bečković, tu su pripadali ljudi koji su Momo Kapor, oni su taj mit, odnosno tu, kako bi rekao, agendu ugroženog srpstva zapravo promovisali, a kako zove, Savez komunista je na to gledao i zazirao. Naravno. Da bi se šta desilo? Da Milošević prigrli to nacionalnu politiku, prigrli komunista. Ovdje, kako se zove, ljudi koji su bili partizani, udbaši, prihvataju tu politiku. Tako da je vi kad pogledate, mislim, ko su ti ljudi? To su ljudi koji se, ti danas Iber Hrvati su ljudi koji su nekad potpisivali ćirilicom. To su bili kadrovici. Te opcije. Skojevci. I disidenti tog sistema, zato što taj sistem nije dopuštao da se takvi ljudi realizuju. I oni su našli svoj prostor u toj nacionalnoj agendi i tu završili. I na kraju smo dobili u stvari jednog, dok se dvojica svađaju, treći se koristi. Dobili smo jednog pobjednika koji ni sam nije svjestan. Oni su dobili izbore, oni nemaju kadra da formiraju vlast, oni vuku profesore za ruke, nude stanove, sve, samo da saberu ljude, oni nemaju prostorije, SDA se sastaje po džamijama, po meškatima, to je njih totalno zateklo taj uspjeh. Oni su u Bosni i Hercegovini dobili 83% glasova u zemlji za koju ste svi mislili top lista realista, Emir Kusturica, Mirza Delbaš, veselje, pozorište, film, nekako ste zamišljali, da je to neki Hollywood. U stvari, realnost su bili ti izbori. Poslije tih izbora je bilo potpuno jasno da je ugled komunista i socijalista i ljevičara na teritoriji Bosne i Hercegovine kroz te godine toliko iskompromitiran i da je toliko kako bih rekao se urušio, da ni ovi koji su pobijedili nisu bili svjesni koliko je u stvari ta partija bila mrtva. Pa vidite, isto ko fudbal, ako vama 10 istih igrača igra 10 godina, ako vi nemate svake godine nekog Viniciusa, onoga, ako vama igraju oni igrači, oni će gubiti utakmice, i na kraju će biti smiješno. Danas se vratio iz Beograda, dolazimo zapravo do situacije danas. Jedna od partnerskih zemalja ovog projekta, kao što sam već rekla, je Srbija. Situacija tamo znamo kakva je, društvo je ekstremno polarizirano, možda i najviše nego u svim ovim
drugim zemljama regije i kako oni sami zapravo kažu tamo trenutno nema neutralnih. To je društvo, obzirom na razmjer tog unutarnjeg sukoba, to je društvo kojem će trebati nekakav interni dijalog kad to sve jednom prođe. E sad, kako ti vidiš tu situaciju, je li se uopće vidi kraja ili će se to nastaviti? Znate šta, to što se dešava tamo, to je jedan scenario koji se dešava svugdje. Samo što su tamo žabe počele da iskaču iz kuhanog lonca, a na drugim mjestima, kao što je Jablanica, žabe još sjede u loncu i ne primjećuju da se temperatura polako diže. Mi smo svi sticajem okolnosti i raspada Jugoslavije feudalizirano društvo. Vi danas u Bosni i Hercegovini imate potpuno iste feudalne zajednice kakve su bile u srednjem vijeku, znači gore imate gdje su bili Hrvoje Vukčić i njegova familija, to je Krajina. Drugi dio je gdje su bili Kosače, to je Hercegovina, i treći dio je Kraljeva zemlja, to je Srednja Bosna i Sarajevo. Jel? Vi danas imate jednu atomizaciju stvari tog prostora, veću ili manju, i autoizolaciju. U Bosni najveću, gdje se u stvari lokalni feudalci pitaju čak i za državne stvari. Vi danas možete dobiti evropska sredstva samo ako Milorad Dodik kaže da to može biti, ili Dragan Čović, ako se njima to ne sviđa iz bilo kojeg razloga, znači treba da se usvoji zakon koji će njih doći glave. Treba doći zakon koji će propitivati njihovu imovinu. Oni to neće usvojiti, a to je uslov Europske unije da dadne milijardu. Nema milijarde za Bosnu. To je situacija srednjeg vijeka. Gdje je kralj mogao nešto da uradi, jedino ako su se ova dvojica s time složili, pa čak i nasljednika. Ali da sad ne idemo duboko u prošlost, ono što hoću da kažem, mi smo idealne žrtve velikih sistema, velikih moćnika. Mi kada smo se rascjepkali, mi smo postali ovisni o velikanima. Jugoslavija, koliko god bila mala, sa svoja 23-4 miliona, je ipak bila jedan strateški partner svakome. Nije bio za potkusurivanje materijal. Vi danas trebate Vatikan da vam dadne priznanje. Oni traže kontribuciju. Vi danas trebate Rusiju da vam gura Kosovo, vi dajete naftnu industriju. Vi danas trebate prijateljstvo, prijateljstva politici nema. Sve ćete platiti. Ili hidropotencijalom, ili naftnom industrijom, ili vi ćete to morati i tako, pero po pero. Nas čerupaju sile. Sve što tražite, sve što želite, sve što vam treba ćete dobiti, ali uz pristojnu cijenu. A cijena uvijek mora biti. I mi smo danas došli u status centralnoafričkih zemalja. Moćnicima je jasno da je to takva jedna buranija i kokošarenje, da su to takvi pijačari koji su u stanju da potruju svoj narod litijumom, ako treba, da bi dobili političko zaleđe za neko od svojih agendi, je li to Kosovo, jesu li to studenti, jesu li to odnosi s Bosnom i Hercegovinom ili sa Hrvatskom. Oni će sve uraditi da dobiju podršku. Ali bukvalno sve. Ako treba i potrovati ljude, ako treba srušiti 5 nazočnica, ako treba srušiti Trebevića, a ne Jablanicu, oni će to uraditi jer će dozvolit će silama da to isplatišu, da to kupuju, da s tim vladaju. A onda će ih to zadržati na vlasti? Pa njih hoće, ali vi pogledajte sada situaciju kada Rusi neće prodaju. Rusi neće prodaju naftnu industriju, oni su vlasnici, ko što ja vama neću prodati ove tene. Ne može mi niko ništa. Jel misliš da bi rezultat studentskih protesta? I to je jedan proces koji dovodi ovaj region u red centralnoafričkih zemalja. Vi tamo imate diktatora kome dadnete neku paru, a taj će diktator da vama dadne koncesiju za naftu, nikl, kobalt, i otvorite malo te snimke pa pogledajte kako to izgleda poslije 40-50 godina. Pogledajte Kamerun, Ugandu, pogledajte te rudnike i pogledajte šta se desilo s prirodom
I s narodom oko toga. Znači, neupotrebljiva voda, neupotrebljiva zemlja, neupotrebljiv zrak za nešto što oni u Njemačkoj i oni u Australiji neće da vade. Neće pristati. Mislim, Rio Tinto je australska firma, specijalizirana za kako se zove? Litijum. Za litijum. Znate koliko ima rudnika? Tako sam bar čuo, ima tamo dosta prijatelja, nažalost, iz Sarajeva koji u Australiji žive. Oni kažu da u cijeloj Australiji ima jedan. Rio Tinto ima jedan rudnik u Australiji. I to vjerojatno negdje vrlo izoliran. Zato što je, ne znam ja, 1000 km od najbližeg naseljenog mjesta i tu nije opasan, ali ovo sve drugo je tako da je ovo nešto što čeka sviju. Jer mi smo svi jednako mali, svi smo jednako siromašni, svi smo bez ikakve strategije razvoja, osim turizma i usluga, to imamo svi. Sarajevo živi od turizma, Dalmacija živi od turizma, svi živimo od turizma. Ali nek se desi bilo kakva politička pukotina i da vam se turizam ukine i kao što se desila korona, vi imate kolaps ili strateške sirovine i vi nemate ništa od toga pod svojom kontrolom. Evo, pogledajte koliko banaka je pod kontrolom države, koliko telekoma je pod kontrolom države. Znači, vi sada trenutno u Srbiji nemate struju, nemate telekom, nemate ovo, nemate ono, evo, a imate tu hranu, sreća živa, ali tu hranu treba prevesti, treba ti kamion, treba ti ovo. Mislim, to su sve, kako bi rekao, stvari koje normalne zemlje ne padaju im na pamet. Prodavati. Zemlje koje drže do sebe, ne moraju biti velike. Evo, Austrija, Češka, nisu to velike zemlje. Slovenija u krajnjoj liniji. Ali ovo je jedna takva degenerisana politička garnitura. To je takva, nažalost, od 90-ih i svih onih ludaka koji su izveli 90-te, koji su potpuno nepotrebne. Nastalo se toliko zemalja na svijetu, mislim, mirna u to doba, i Rusija, i Češka, i mislim, jedino smo mi morali to prvo srušiti i onda reći, evo ruke, mislim. To je sa istim granicama, u centimetar. Znači, niko nije dobio ništa, kvadratni metar teritorije, a srušili smo na 20 godina i privredu, i turizam, i industriju. Potpuno su nestale industrije aviona, helikoptera, to je potpuno nestalo. Autoindustrija je nestala, nismo imali 5-6 fabrika automobila. Zato kažem, ljudi se moraju osvijestiti. Ljudi moraju da shvate da se žaba kuha u loncu. Ako ljudi to ne shvate, mi ćemo zaista svi odavde se morati maknuti, ne zbog toga što nema posla, ne zbog toga što treba partijska knjižica, nego zbog toga što će oni upropastiti ovaj prostor, jer ovo će postati afrička zemlja u koju možeš za male pare da odradiš sve one prljave poslove i sav onaj prljavi kapital iz cijelog svijeta. Mi ćemo postati, kako bi ti rekao, apsorberi toga. Mi se moramo vratiti na prvo zdrave odnose među nama i vis-a-vis i studenata i svega. Sve je to lijepo i nek se ljudi bore za svoja prava i neka ljudi žele i da sankcionišu i traže odgovornost za nešto. To je jedan korak. To je samo jedan korak. Nas čeka još puno koraka, a najbitniji je korak da svoju glavu promijenimo, da shvatimo upravo ono da sa švedskog stola povijesti uzmemo ono što je dobro. Uzmemo ono što je dobro i na tome gradimo odnose koji će biti dobri i povjerenje i kako bi rekao, solidarnost, empatiju, svih onih 5 stvari lijepih koje ste nabrojali. Ljudi moraju da shvate i to Kosovo i njihov problem, moraju da shvate i taj Novi Pazar i njihov problem. Ljudi moraju početi to da prihvataju. Da i ti drugi ljudi imaju neke potrebe i neka razmišljanja i trebamo ih saslušati. A ja u životu nije mi se desilo, nisam našao rješenje. Sa najluđim idejama što je sugovornik imao. Ali sat vremena razgovora, 2 ili 3, nema šanse da se nešto ne nađe, neki zajednički imenitelj. I onda od toga se gradi dalje. I od toga se gradi Europska unija na kraju. Kada vi krenete od pružanja ruke do Europske unije je prošlo 20 godina. To je skoro ništa za tako, kako bi rekao, zatrovanu i zavađenu Europu koja je ratovala stotinama godina jedni s drugim. To je povijest
400-500 godišnjih ratova, name it ko s kim. Ali onda kad je jednom rečeno dosta, idemo sad u dijalog. Upravo, neko je rekao, ljudi, švedski sto istorije nam stalno daje razloge da se i dalje koljemo, a imamo prekrasnu zemlju, imamo prekrasnu pamet, mi smo nosioci tehnologije svijeta, sve je izmislila Europa u zadnjih 300-400 godina. To su stvari koje su neprocjenjive, dajte da ih iskoristimo. Zašto bi ti plaćao meni carinu, ja tebi carinu, pa čeka kamion 3 dana? Zašto? Zašto? Imamo cestu, ja do tebe, meni treba to, tebi treba to. Ja znam da zaziru od Europske unije, ali vjerujte mi, najviše zaziru zbog pravosuđa i pravnih normi koje treba unijeti u sistem, zbog jedne sigurnosti građana, zbog jedne kontrole europskih sredstava. Pogledajte kako ova Laura Kövesi pola Hrvatske pohapsila. Jer oni misle da je to 98, oni misle da tamo se novac gleda kao stvar koja je krvavo zarađena, jer je malo ko je dobio, kako je danas dobivaju ljudi, tako što se ugrade u tendere i tako što kradu javne nabavke i tako što kradu medicinsku opremu. Malo ko se na zapadu tako obogatio. U zaključku, jedan od mojih omiljenih citata u zaključku danas, kad pričamo o društvu, spasa nam nema, propasti još nećemo. Vidite, ima puno gorih primjera nego što smo mi koji su promjenom svijesti, promjenom agende, promjenom paradigme društva u kratkom roku napravili čudo. Evo, navest vam primjer Španije. Šta je bila u vrijeme klerofašista Franka i diktature? Bila je to što je bila. Niko nije otišao da je vidi, možda neki ljudi baš zaljubljenici u Španiju. Pogledajte Irsku. Danas malo tko uopće spominje Franka, danas malo tko uopće zna za to razdoblje. Irska imala depopulaciju Grčka isto 70. veću nego mi. Pogledajte šta je Irska danas. Znači, sve se da napraviti. Nema tragičnih scenarija, kako bih rekao, vječno tragičnih scenarija. Samo, mi smo zatekli nas, 3, 4, 5 ljudi, taj savez kompozitora Bosne i Hercegovine koji je bio u Rasulu do 2011. 12. godine se 5-6 ljudi okrenulo, 5-6 ljudi sjelo. Samo u 10 godina mi smo jednu potpuno zapuštenu branšu. Pazite, ali niko od nas veze nema s ekonomijom, s pravom. Samo smo pošteni. Ne damo da se krade, ne damo da se otima, a šta ne znamo, pitamo pravnika ekonomistu. Mi smo za 10 godina postigli jedini u regionu uz HD ZAMP, koji je u Europskoj uniji. Mi smo jedina organizacija koja isplaćuje 2 puta godišnje honorare autorima, znači svaki 6 mjeseci, ne kao drugi jednom godišnje. Mi svaki 6 mjeseci isplaćujemo ljudima honorare. Znači potpuni amateri. Ali, kako bih rekao, daj dite materi. Samo smo zapošljavali ljude koji to znaju, koji to razumiju i koji će nam reći gdje je put. A ne, samo što 10 godina nismo zaposlili nijednog rođaka, nijednu rodicu, nijednog tetka i razumijete. Samo to i ništa više. Za 10 godina ne da se vidi napredak, nego je napredak. Naša je naplata i naš porast je preko 1000% za 10 godina. Što je čudo? Znate šta je 1000%? No. Bilo čemu. Sam ste kafić koji je danas imao, 100 eura pazara, ima 1000%. Koja bi onda bila neka tvoja poruka mladima? Kažem, mi se moramo za to izboriti. Ljudi moraju i imaju instrumente i moraju izaći definisati te stvari. Ljudi moraju na ovakve stvari kao što je Jablanica, ljudi moraju reagovati bez obzira što se ljudi desperatni su, pasivizirali su se, ali kažem, odluka je na nama. Ovo će biti rudnik litija ili će biti europska zemlja kao što je Austrija, Slovenija. To su 2 puta.
ne samo našeg, nego svake nacije na svijetu. Imate u Africi zemalja kojima se to ne može raditi, u kojima se to ne dozvoljava, imate druge, ali to je sve u našim rukama. Mi to moramo shvatiti. Sve je u našim rukama i ne treba, kako bih rekao, praviti krive korake. Ovo sad šta god da se u Srbiji desi, čeka onaj sljedeći korak, a to je pijaca pozitivnih primjera. Zapravo bi mladi trebali usvojiti te nekakve i vrijednosti i osobne odgovornosti, ali i shvatiti da imaju moć. Ono što su narod zaboravio da ima moć. Politička elita to mora prihvatiti. Politička elita mora prestati da se takmiči za fotelje i mora prestati da se takmiči za klikove na Twittu. Jer vi kad gledate opoziciju u RS-u, šta oni spočitavaju Dodiku? Opozicija u RS-u spočitava Dodiku što je ipak usvojio neki par jadnih europskih zakona i neke nadležnosti prenio na državu BiH. To je nešto što njemu danas opozicija kao njegov magnum crimen navodi. I ono malo dobra što je napravio. Opozicija funkcioniše da zauzme njegovo mjesto. Opozicija ne funkcioniše da da perspektivu pa nek čeka 10 godina. Biće jednom na vlasti. Ali to ne može, kako bih rekao... Ne, samo se ide na sjaši kuta da uzjaši to ne može kafanskim doskočicama i kako bih rekao, pokušaju da dobijete javnost i da dobijete glasače na neke te stereotipe i trivije. Evropska unija hoće da vlada, Evropska unija hoće od nas da napravi... Gubi se nacionalni identitet i tako dalje. Da nećemo moći jest kajmaka. Da. Nećemo moći jest... Ono što smo mi u Hrvatskoj slušali 2012. Siri vrhnja, razumijete. I na tome, to je politika opozicije. Znači, opozicija ne postoji. Opozicija vrlo često, u stvari, kritikuje vlast što nije izvršila ono nasilje i onu segregaciju koju je obećala. I što se nije odcijepila. I što nisu. Mislim, to je na granici, kako bih rekao, obračuna. Sreća pa se nema para za to. Ali takve stvari u Bosni i Hercegovini, prekrajanje granica i to, pa i u 90. godinama kad je bila moćna JNA, se to nije izvelo. Apsolutno nikako. Znači, ni metar. Niko. Znači, sa svom tom silom to nije izvedeno. Danas, u ovoj sirotinji, gdje smo na telefonu sa Briselom i gdje samo čekamo šta će nam neko reći, da se poklonimo i kažemo, pa evo, neki dan u ovoj Skupštini Republike Srpske, 10 zakona koji su usvajali sve ovih godinu i pol dana su obrisali gumicom zato što je neko nazvao iz Vašingtona i rekao skinut ćemo sankcije ovim vašim lopovima, ali vi to malo, ajde, riješite te domaće zadatke. Oni rješavaju domaće zadatke, mislim, oni su joystick, oni su na daljinski, A ovo što imamo kao opoziciju, samo ljudi koji čekaju tu istu fotelju, a zapravo ne nude ništa da se smanji broj odlazaka ljudi. Kako smanjiti broj odlazaka ljudi? Vi morate imati koncept. To nije želio bi ja, htio bi ja da vidim kako. To se mora sad početi raditi da bi se eventualno za 5 do 7 godina vidio prvi rezultat toga. Razumijete, ja sam karijeru gradio 40 godina, ne možete vi preko noći s jednom pločom i 2 pjesme predstavljati nešto u tome. Vi se morate 5 puta dokazati, vi se morate razumijete, rastrgnuti da dokažete da ste vi vrijedni neke investicije, nekog sponzora ili ne znam ni ja. To mi trebamo početi da radimo, mi moramo početi da pišemo hitove. Na političkoj razini. Razumijete, a ne da pričamo gluposti po skupštinskim govornicama i skupljamo jeftine poene, jer to, osim što će se tu neko od njih opet ugnijezditi, da ne kažem uguzit, ne budem vulgaran pred vašim gledalcima, ali suština je tih 20.000 kuna. I oko toga se vrti cijela priča. Ništa, sve hvala na ovom razgovoru, da ne završimo u defetističkom tonu. Ipak ćemo poručiti našim mladima da imaju moć. Vidite, defetizam apsolutno ne. Ali prave informacije na stolu.
da ne bi bili žaba koja se kuha, isto tako, apsolutno da. Ja ne smatram sebe defetistom, ja širim veselje i 90% svog vremena pričam anegdote i ljude zabavljam, ali ako hoćete nešto pokrenuti, morate imati prave informacije. Što kažu u Bosni, ne smiješ goloruk na planinu. Ni biciklom na Rusiju. Poručit ćemo našim mladima da se informiraju, Upravo. da uče o povijesti, ali da uče i o sadašnjosti. Da se informiraju dobro, da ne nasjedaju na sve što čuju. Upravo. Da provjere, evo, ukratko da provjere. Barem da provjere. Da sve se može provjeriti. To je danas interesantno. Ja sam prije morao ići u biblioteku nacionalnu da bi nešto provjerio. Ja danas to provjerim u svojoj stolici, za svojim stolom, provjerim svaku njihovu rečenicu koju kažu na televiziji. Vi možete, evo, pa ne znam jeste vidjeli, Vučić se vratio iz Rusije sa ekskluzivnom informacijom da je Rusija izmislila vakcinu protiv raka. Niste to vidjeli? Nađite, imate to. Pa stavite kao ilustraciju. Više sam vidjela kad je govorio... Znači, Vučić se vratio i donosi, kaže, Srbija će među prvima dobiti vakcinu protiv raka. Znači, samo raka pluća ima 95 vrsta. Samo raka pluća. I svaki taj rak istražuje 57 instituta na planeti i bori se s njim sa većim ili manjim uspjehom. Kad kaže rak pluća, to zapravo ne znači ništa. Može biti potpuno benigan da se izvučete za 3 mjeseca, a može biti da vas sva tehnologija svijeta ne može spasiti. On donosi tu informaciju. Hoću da kažem koliko su to ljudi nepismeni, koliko su to ljudi neodgovorni i koliko to ljudi, znači, podređuju taj svoj politički uspjeh svemu, jer ljudi će glasati za njega, jer on donosi lijek protiv raka. Znate koliko ljudi ima rak u Srbiji ili u Hrvatskoj? Ogromne brojke, ogromni procenti. Možete misliti koji je to nivo? Ali koji je i to nivo bešćutnosti? Bešćutnosti, ali uopšte, znači, ljudski nivo u svakom segmentu, najmizerniji, najniži. Mi, nažalost, imamo tu nesreću i mi se tih ljudi moramo riješiti, kako znamo i umijemo. Jer ili će preživjeti virus, ili ćemo preživjeti mi. Vraćam se na ono, spasa nam nema, propasti još nećemo. To je dosta dobar. Ali mladi slušaju Priučku i to je dobro. Ali mladi slušaju izabrano pušenje, tako da se... Pa slušaju, evo da kucnem. Nisam baš Prijovićka, ona je malo zgodnija od mene. Malo zgodnija. Da, da ima neke male prednosti i utiraž. Nešto ljepše kostime. Hvala ti se na ovom razgovoru i hvala vama što ste nas popratili. Nastavite pratiti projekt Inkluzivni putevi ka miru. Imamo još super stvari koje ćemo raditi kroz ovaj projekt. I evo, pozivamo sve mlade, naravno, da se uključe u njega. Hvala puno.